Imana ishimwe. None ni itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 2023 umwaka usanzwe. None kandi ni umunsi wa 40 w'umwaka w'imbabazi z'Imana. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose twagiye twumva, kuko ni umunsi ugize icyo uvuze ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha, ukurikire amakuru adasanzwe avuga kuri uyu munsi wa 40. Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Aya makuru ku rurabo rwo mu butayu ni amakuru y'ingenzi yakwiye kukukangura, ni amakuru y'ingenzi yakwiye kukubwira aho igihe kigeze, ko tugeze ku munsi wa 40. Imana iduhe mesaje, kandi mesaje yicishe mu ishusho cyangwa se mu ishushanyamvugo cyangwa se mu marenga aba ku munsi wa 40. Imana idufashe cyane. Mwibuke neza yuko iyo usomye mu Itangiriro ibice 7 n'umurongo wa 17, tubona yuko ku munsi wa 40 aribwo umwuzure wakamye. Imana idufashe, ibintu tubyiteho, ibintu tubyumve. Umwuzure wari umaze iminsi 40 Nowa ari mu nkuge, ariko ku munsi wa 40 Imana ishyira iherezo ku mwuzure urakama, ubuzima burakomeza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wumve mu mesaje yawe. Kandi wibuke ko iminsi 40 niyo Mose yamaze mu mpinga y'umusozi yagiye gusenga, yagiye kubonana n'Imana. Yusomye mu Kuva 24 n'umurongo wa 18, ubona ko yamaze iminsi 40. Hanyuma wareba muri Luka ibice 4 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 13, na Matayo ibice 4 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 13, hakatubwira ko na Yesu nawe yamaze iminsi 40 mu butayu atarya. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana idufashe wumve ko mesaje, hagira ikintu wumva muri iyi minsi 40, wumve umunsi wa 40 cyangwa se iminsi 40 ikubiyemo mesaje y'ubuzima bwawe bwose. Imana idufashe cyane. Abatasi bajya gutata igihugu, ubwo bageze mu butayu bwa Parane, Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ntoraniriza abagabo 12 bavuye mu miryango 12 bajye gutata igihugu, kugira ngo mbereke ko ibyo mbabwira atari amagambo. Abatasi barahagurutse. Iyo usomye mu Kubara ibice 13 n'umurongo wa 25, usanga abatasi baragiye bagatata igihugu iminsi 40. Batasi igihugu iminsi 40. Mezami, iyo minsi 40 batasi igihugu, Mose yari yabwiye ibintu bagomba kureba. Yari yababwiye ngo bagende barebe igihugu ko kera, ko gishobora kwera imyaka, ko kirumbuka, ngo bagende barebe ko kigira amasoko, bagende barebe ko kigira inzuri, mbese barebe ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Baragiye barabireba, barabyitegereza. Muri iyo minsi 40 baba bamaze gutata igihugu. Hanyuma bazana igiti cy'inzabibu nk'ikimenyetso kigaragaza ko igihugu cyera. Imana idufashe cyane. Baragarutse, bamaze kugaruka bavuga amakuru babasanze mu butayu aho babasize. Bavuga amakuru 10, bavuze amakuru y'inshamugongo, aho kwamamaza ubwiza bw'Imana, aho kwamamaza icyubahiro cy'Imana. Umva icyo bakoze, bamamaje icyubahiro cy'Abanaki. Imana irababara. Imaze kubabara kubera ko bamamaje icyubahiro cy'Abanaki bakibagirwa icyubahiro cy'Imana, Imana ifata ya minsi 40 batasi igihugu, yisimbuza imyaka 40. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Muri iyi minsi 40 wumve mesaje yawe irimo, Imana yampaye, ubizirikane kuri uyu munsi wa 40 w'umwaka w'imbabazi z'Imana. Imana idufashe. Hanyuma iyo urebye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 n'umurongo wa 16,
wumva neza amakuru y'umugabo witwa Goliyati. Goliyati yakoze ibitangaza aserukiye ingabo z'abafilisitiya, zari zihanganye n'ingabo z'Abisirayeli. hanyuma Goliyati ngo araseruka. icya mbere ngo yatutse Abisirayeli, icya kabiri atuka ingabo z'Abisirayeli, icya gatatu atuka umwami w'Abisirayeli, icya kane ngo yatutse n'Imana y'Abisirayeli. Arabasuzugura, amara iminsi 40 mezami, amara iminsi 40 yigaragambya avuga bene ibyo bintu. Ariko nagira ngo nkubwire, iminsi 40 ya Goliyati nayo igishyirwa ku iherezo. Yenda iwawe aranahari, yenda ku kazi arahari, aravuga nka Goliyati, aravuga ibiteye ubwoba, aragusuzugura, agasuzugura n'Imana wizera. Ariko iminsi 40 irashyitse, Imana ishimwe, Goliyati agiye kwamburwa ijambo. Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 n'umurongo w'8, tubona amakuru y'umugabo witwa Eliya. Imana yamugiriye neza, Imana imugirira neza mu minsi 40. Imuha ibyo kurya, ararya, imuha umutsima, imuha n'agacuma k'amazi. Irangije kubimuha ngo afata ibyo byo kurya abigendera urugendo rw'iminsi 40. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Wumve message nawe ibyo Imana iguhaye uyu munsi ku munsi wa 40. Nagira ngo nkubwire, n'urugendo n'impamba yo kugufasha muri uru rugendo. Imana idufashe, Imana itugire neza. Nk'uko Eliya yagenze ngo akaza gusoreza urugendo rwe ku musozi w'Imana, ni nako bimeze kuri uyu munsi wa 40. Imana igufashe cyane. Ikindi, iyo urebye Yona ubwo yari ageze Ninewe, Yona ageze Ninewe, Imana yamuhaye gahunda, iramubwira ngo ngiye kurimbura ubwoko bw'abaturage batuye i Ninewe kubera ko banyimuye. Imana itanga iminsi 40 ku murwa wa Ninewe. Yona azunguruka uwo murwa iminsi 40 avuga ngo nimwihane kugira ngo Imana ibababarire. Ariko Imana ihimbazwe, abantu b'i Ninewe iminsi 40 ntibayipfushije ubusa, barihannye, bambara ibigunira, bihana ibyaha, Imana irabababarira. Imana itugirire neza. Iyi minsi 40 nawe ntigupfira ubusa, message irimo ntigupfira ubusa. Yesu ajya kujya mu ijuru, yisomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 n'umurongo wa 3, Bibiliya iratubwira ngo yabonekeye abigishwa, amara iminsi 40 ababonekera, akora imirimo n'ibitangaza. Iriya minsi 40 yari iki? Yari iyo kubacutsa, yari iyo kubegeranya, yari iyo kubategura, yari iyo kubakomeza, yari iminsi 40 iyo kubereka yuko bagomba kwitegura kuzasigara nawe akajya mu ijuru. Imana idufashe. Yesu yaragiye, natwe turacyari mu butayu. Iminsi 40 igiye kuzura kugira ngo Yesu agaruke aze kutujyana mu ijuru. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Iyi message yawe ikubiye mu minsi 40, ntuyipfushe ubusa, ntuyitesha agaciro, ni yawe, irakureba rurabo rwiza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho kandi Imana ikomeze kukuganiriza. Urugero Rwiza TV korera kuri YouTube. Turabakunda, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi ku buzima bwacu. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibiteho muri iyi minsi 40. Imana ibagirire neza. Iminsi 40 umwuka ariho arakora, iminsi 40 umwuka ariho arategura. Ntupfushe inama z'umwuka wera ubusa. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana ibaha umugisha. Haleluya, amen, 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 nanone amen.